Hello everyone, this is HabTab Academy. Today we are going to see prepositions. ሎሚ prepositions ክሬና prepositions ካብቲ ካልእ ክፋላት ናይ ግራመር ፍልይ ዘብሎ ዝኾነ ንጹር ሕጊ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ። ብፍላይ ሕጂ ነቕርበን ሓደ 20 ዝኾነ ቃላት ነፍሲ ወከፈን ወይ ነፍሲ ወከፍ ቃል ናታ preposition ኣለዋ። እታ preposition ብምንታይ ንመርፃት ኢና ምስታ ቃል ስለትኸይድ ጥራይ እምበር ከምቲ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ግራመር ሬጉላር እንዳበልና ሕግታት ንውፃሉ ሕጊ የብሉን። ንኺድ to be married to married ኣብ ትግርኛ ብዙሕ ግዜ ተጋገና married with ኢና ንብል ምስ ክስቶ ተመሪዑ ስለ ንብል ስለዚ is married to ክንብል ኣለና። for example Helen was married to Bini. Helen was married with Bini is wrong. Helen was married to Bini is right. ካልኣይ proud proud ትብል ቃል ናታት ወስዶ preposition ኣሎ proud of I'm proud of you ክንብል ንኽእል I'm proud of my children I'm proud of Traore ስለዚ ብሓደ ሰብ ኩርዕ ምዃንካ I am proud of my children ብደቀይ ሕቡኔ ወይ ኩርዐ ንምባል ካልእ to be good at he is good at math ኣብ maths ንፉዕ እዩ she is good at physics ኣብ physics ኣዝያ ንፍዕት እያ ንምባል ስለዚ good at ዝብል preposition ይወስድ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ነፍሲ ወከፍ ቃል ናቱ preposition ዘለዎ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚ ምስ ትግርኛ ተዋዲርና ተቕሊሉ ኣንጻር ደይሳና ክኸውን ይኽእል እዩ እሱ ኸ ብዙሕ የዘጋግየና ራብዐይቲ interested in I am interested ኢልና in I'm interested in music I'm interested in sport ኣነ ኣብ ሙዚቃ እግደስ ኣነ ኣብ ስፖርት እግደስ ንምባል next excited ኣዝኻ ብስምዒት ምሕጓስ ማለት እዩ ስለዚ excited about to be excited about she was excited about the wedding she was excited about the wedding በቲ መርዓ ኣዝያ ባሂልዋ ወይ ብባህጊ ትፅበዮ ነይራ ንምባል ካልእ ኣብነት ንምሃብ the child was excited about the trip to Massawa the child was excited about the trip to Massawa እቲ ቆልዓ ንማሳዋ ንድሮት ከይና ምስ ባህለ ኣዝዩ ባሂልዎ ነይሩ ንምባል ሃብታብ ኣካዳሚ ነቶም ኣብ ርእስቲ ሕጂ ነቕርቦ ዘለና ኣብ ቻነል ዝቐርብ ዘሎ ትምህርቲ ብፉሉይ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ደረጃ ብደረጃ ሌሰን ባይ ሌሰን ካብ ታሕቲ ደረጃ ብተኸታታሊ ክትመሃሩ ደልዩ ናይ ኣባልነት መደብ ገይሩ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ሳብስክራይብ ዝብል ኣብ ጎኒ ሳብስክራይብ ዝብል ጆይን ዝብል ብምጥዋቕ ኣባልነት ክትሓቱ ወይ ኣባላት ክኮኑ ትኽእሉ ኢኹም belong ይብፅሖ ወይ ሓደ ንብረት ናይ ምን ምዃኑ ኣብ ምግላፅ እንጥቀመሉ ቃል እዩ to belong to ንመን ከም ዝብፅሖ ንገልፅና belong to for example this car belongs to me እዛ መኪና እዚኣ ናተያ ንምባል ንዓይ ትብፅሓኒ ወይ ናተያ ዋንነት ኣብ ምግላፅ እንጥቀመሉ this thing belongs to somebody ንብል ማለት እዩ depend on ሓደ ነገር ተሓይትና ስለምንታይ ምዃኑ ኣብ ከምዚ ዝምርኮስ ንምባል depend on it depends on your test result ኣብ ትውፅኢት ናይ ፈተናኻ እዩ ዝምርኮስ ንኣብነት can I join the university ኢሉ ተሓይል ሓሰብ it depends on your result can I join the university ከዓ ትኽእል it depends on your result ኣብ ውፅኢትካ እዩ ዝምርኮስ ከም ውፅኢትካ ስቡቕ ኮይኑ ኣትኻ ተዘይኮይኑ ኣትኛ ስለዚ depends on ኣብ ከምዚ ይምርኮስ ኣብ ምባል ንጥቀመሉ apologize ተቕረይታ ምሕታት እዩ to apologize for say sorry for something the westerners should apologize for slavery ነቲ ዝነበረ ኣብ ታሪክ ዘሎ ናይ ባርነት ሕጂ ቅረታ ክሓትሉ ኣለዎም ቶም ሪስፖንስብላት ማለት እዩ should I apologize for speaking the truth ሓቂ ስለተዛረብኩ ቅረታ ክሓትት ይብል ኣሎ ማለት እዩ next pay ምኽፋል እዩ pay for ነቲ ትኸፍሉ ኣለኻ ምክንያት ከተቕርብ ከለኻ ማለት እዩ you have to pay for the phone you have to pay for the service ነቲ ዝሃብናካ ሰርቪስ ወይ ኣገልግሎት ክትከፍል ኣለካ ነዛ ቴሌፎን ክትከፍለላ ኣለካ ክንከልና Josie is paying for the terrible mistakes he made ኣብዚ ሕጂ ብገንዘብ ትኸፍሎ ጥራሕ ዘይኮነ ንዝገበርካዮ ጌጋ ናቱ ፍዳ ክገጥመካ ከለውን you are paying for that ንብል ማለት እዩ ስለዚ Josie is paying for the terrible mistakes he made Josie ነቲ ዝፈፀሙ ዓበይቲ ጌጋታት ሕጂ ይኸፈሎ ኣሎ ወይ ይኸፍለሉ ኣሎ pay ምስ ካልእ preposition ትጥቀመላ ከለኻ ፍልይ ዝበለ ትርጉም ትህብ to pay in this refers to the type of currency
you can pay in dollars you can pay in dollars انت عينت currency وين انت عينت باتيرا كتكم كلها نقلت كلنا pay in نبل I want to pay in local currency بزنا إذا عادي باتيرا كفلت لي كم كلنا ويكا pay by you can pay by credit card you cannot pay by check كنبل نخل نزيب تماثالي with وين كتكم نخل pay with okay you can pay with cash credit card or any other payment method لذي pay 4 استفاية preposition وسط ككم كنتاتو ماشي تغسل comment on نتريئتو تقول لها نقر تقسك لها comment on إنا نتريئتو نهبول نقر تقس مالتي many people commented on my video أبنا يوتيوب channel زارر بفيديوهات أبتحت comments بلالو بزي سبقا commented so they commented on the video نت فيديو ريئتو يبوملو نمبال to recover from حاميم كاتعينها ناب نبر كاملاس وي محوايو وين حال استباشو نقر ناب نبرو مملاس لذي the patient recovered from his illness تيلان عملت اتي حاميم نبرسب كاب حمامو تما حيشو ناب نبرو تماليسو نمبال laugh at they laughed at the silly boy نتعيشو البلود دي سيحق أمو why are you laughing at me انت هون كاتسحق ان لها نمبال لذي laugh at نبال preposition يوسد next concentrate focus مالتي أقلبوها نبحد نقر بقبار okay لذي concentrate لنا نقول كذا concentrate on something ويكا focus on something you couldn't concentrate on the movie كنا نبتي movie كتدهب أي كالكان كالا حسب حيث اللي حدث he couldn't concentrate on the movie because he was thinking about something else سابها نغري حسب لنغري نبتا movie كدهب وي كتكور أي كالا نمبال look at زيا بزح prepositions هلوا look مزتفع على prepositions ترجمان نغير تخيد بزح ملك عزلوا كالا look at the ordinary متأمات ماتيو look at she was looking at the picture ناب تسألي تتمت ويتعزب نيرا نمبال look for to try to find something حادث تبعك ويدسان كاو وي misplace تقبر كاو أبوتو صنع لها كداليو هالها ماتيو look for midline she was looking for the picture ويكا she was looking for her cell phone لذي تليفوناتيناتان تليفون تدل النيرا نمبال he was looking for his cell phone تليفونه يدل نيرو he had misplaced it أبدي بوتو مات أبتقول شهتا أمتاوتا تزيل لما أبكار تطاميت كيا كسنا الله مالتي قال look after مكنهاني take care of something he looked after my house when I was away on holiday نعرفتي وين دروت جيشه له ناي جزاي دهاي قبرني وي جزاي يحلوا لي يكنهن لي يري لي نير نمبال بهذا شو أنا موداتا to listen تلاشع to نبل please keep silent I'm listening to the news please keep silent هنسا ستاغورو I'm listening to the news زينا اسمع له okay then prepositions كم تزبالكو نفس وكف verb ناتو preposition يوصل بفرلاي كام استغرينيا بزح فليات الله أبقى قطامي نابنت I believe in God نبل in normal خام قالقن أوش تماس لدخلت أب تغرينيا أب أملا خامس لازم أب كم كنان in كم كنان أب English أزيفالي سلازي نفس وكف verb انتهت preposition وصل مش نعيد لنا thank you for watching have a nice time bye bye